tang Neymar baka Real Madrid ka klem laban job trofi haki artli ki samoy leka Peit hangne kumno pos ulamin Yamal syapang ke Real Madrid bat laban mino u Julian Alvarez naka klub Atletico Madrid kat bayo Neymar pat sa setang Sngi laun yedon mentan embat ke Brazil hak World Cup kat ba nakaliang ke Chelsea pat ka kwah ban tungkus ne banwanra da Xabi Alonso hak samoy ke bansawan bat syakan tup biang Lionel Messi haka preliminary list jong kisan pusan ngut ki player naka benta ke FIFA World Cup tehoy perlok habangi pai nakaliang jong ke Chelsea ka kwah banwanra da Xabi Alonso kumutaw head coach jong ka hak samoy ke bansawan bat nakaliang jong Neymar bat Thiago Silvaro kiladon hak prilis jong kisan pusan ngut kirangil ka jong ke Brazil naka benta ke FIFA World Cup kabasa setang Sngi mbau Carlo Ancelotti un penbena ia kali squad jong ke Brazil naka benta ke World Cup bat nakaliang US tawaw pat unam la abani don benta pat ke Brazil namar ke injury ke jongo bat klem syakan tup udibala hak squad jong ke Argentina naka benta ke World Cup bat kurna Dembele ke award jong ke player of the season hak Ligue 1 kat ba desire dawa pat ulala aban job Arsin Arwat ia ke young best player of the season haka Ligue 1 bat kur Michael Olise ia ke best French player abroad da ka ba pelim yok Kylian Mbappe pat urayan Turkey ka ba udan ru hakanek semua san pu ar goal contribution haki san peuteli ki jing lekai bat habangi pai pat nakaliang jong Julian Alvarez laitu ba Alvarez ba ula aban mi no nak klub Atletico Madrid hadin balkot kanek semoy lekai kabak PSG ru kadon jeng mod yu bat ke Arsenal kumju ru ke Barcelona kat ba habangi pai pat nakaliang jong Lamin Yamal hadin baka Real Madrid ke klem la aban job ia ki trofi haki artli ki samoy hak por baki lek kemen na celebrate ia ka jeng job jong ki ia ka La Liga ulapan i hak jersey ke jeng u da ka batho thank God I'm not Madridista kabomot ba ula ai kublei shoblei namar ba umdei Madridista kaba ula post ru yakane haka insta ka jungo bat shibit menta kamit kan sadi ka jingi khun hapdeng ka Al Nassr Persia ka Al Hilal kaba kane hi ka jingi ka kan sadi ka match decider ne ka ban sa shim ya karai lada ka Al Nassr ka laban job kan salong kum kata ka champion jong ka Saudi Pro League kabde hakasin ka ban kong ya o Cristiano Ronaldo nakaliang ki supporter ki up ya ka gol ka jungo nakaliang ki hater pan ki up iya ka jing syarem ka jongo te perlong nakabenta ki update thamai wanam klik ban subscribe like but press your bell icon kublai shibun